Indvuna yetekutfutsa Fikile Mbalula utsi tenyukile tibalo tetingoti temgcwaco nakucatsaniswa nanga 2019 baphawulile Yebabukeli ngaloku. Angicabanga ukugcwala kakhulu kwetimoto emgwaqeni, so indvele kufanele ngabe yentekelile, bekufanele ngabe bafake amaphoyisa abamaningi emgwaqeni ukuze ukuthi abantu batokhona kuphepha, ngoba uma babona amaphoyisa nalokushayela bekutawuba ngcono, nalabo nyamsoro bekufika babe baningi emgwaqeni bebatawuphepha kakhulu baba. Ngiyacabanga into enalokho abantu basuke bakujabulela kakhulu utshwala baphuza bese bangena emgwaqeni. Lento errong ukuthi ukuphuze bese ungena emgwaqeni ngoba awusakwazi ukuyilawula. Uma singehlisa lokho ngiyacabanga ukuthi ley'ngozi ezenzeka emgwaqeni zingaphela. Imbangela lekhona lenye libanga tingoti emigwaqeni ukuthi bashayeli abaningi kakhulu abakhoni lokubeketelelana emigwaqeni. Kufanele ukuthi babeketele labanye laba bangatingoti ngilaba ukuthi bashayele isikhathi lesitse bangaphumuli bese bayalala emigwaqeni baphathwa uthongo. Mkhathi into engehlisa ingozi endleleni ukuvalwa kotshwala njalo ngamagodi nokwandisa amapholisa endleleni, ngoba manje labantu abashayela abahamulile basibangela inkinga. Mina ngingakahamuli fanele ngihambe ngiyongena esigangeni ngemoto ngilimaze umuntu ophuze utshwala, so umthetho fanele uqine. Amaphoyisa afuna ukuthi agcwale umgwaqo ahlale abonakala ngaso sonke isikhathi, and okunye ukuthi abashayeli bangashayeli imoto baphuze amanzi aphonjwana or baphuze bencisa. Ngiyacabanga ukuthi lokho kunganciphisa kakhulu ingozi emgwaqweni.